Nene bekunene, sicela sonke sivele sidla eMandi abugeleni nje water project ekunvini naselwandle. Siyacela bekunene ukuthi niphelele ngemgcibelo mhla ka-14 Siphula indzawo. Sikhathi 8:30 kuya ku-9. Niyacelwa malangeni niphelele. Lokuyawuthingidwa eSiphula indzaba yeMandi, nalapho sive singagculiseki khona, sive ukuthi ukuphi lapho sive siphatheka kahle khona, nalapho kumbe singaphatheki kahle khona, nemivuka ke lekhona esiveni. Ngicabanga ukuthi ngiloko bekunene niphathe imali yekubhadala eMandi bo 30 rand.